choice. Your choice. Your choice. Let them trust the man. Guys, go away from the Bafuthu ngimngelele nginamukele ke kuyona ke i-channel ngimngelele nginamukele kulona i-page @chef the Soul TV News lapha ke ku Facebook bengicela ungakhohlwa ukusifollowa nakhona lana ke bafuthu simphathele udaba olutrendayo nje kakhulu sibonile nangama video la enkundleni zokuxhumana sikakhulukazi ke kubona ke uFacebook kuthiwa ke eGoli sekubanjwe ke lapha ke Jinja uPutin wase Mariannhill obefunelwa ke amacala abucayi lapha ke umbajwe eMidrand mabesho ke eGoli umsolwa ke wase Mariannhill obefunelwa ke amacala abucayi umnomzana Linda Hlongwa obaziwa ke kahle kahle ngelika Putin noma ke umjinja uhlonga ke ubanjwe lapha ke emuva kokusebenzisana ke kwamaphoyisa aKwaZulu Natal nawakhona ke lapha eGauteng ukhulumela amaphoyisa esifundazweni lapha ke uColonel Robert lapha une Chuwinda uthe ke umsolwa bebefuna ke bebemfuna phansi phezulu kanti ke uboshwe intambama ke eMidrand uthe ubefuna ke noma ke ubefunelwa amacala lapha ke ahlukahlukene noma ngizothi ke amacala abucayi ngenye indlela ukubalwa ke kuwona ke nawo kubulala uma ke siqhubeka nalolu daba uthe lapha ke uColonel kuthiwa ke umjinja lo ubebuye ke afune ke ngodli imali ke kulabo abathutha ke izingane ke zesikole kanjalo ke nakubanikazi ke bezimpahla lapha ke eMariannhill uma ke bafowethu ke siqhubeka nalolu daba uye waqhubha uColonel ukuthi ke bayabonga bengamaphoyisa noma bewuphiko lokuvikela ke umphakathi ke uthi ke babonga ke umphakathi ukuyiwona ke obancenze indlebe lapha ke eyenze ukuba aboshwe yena lumlisa uthi ke banxusa ke bonke abagebengwa ke uyena ke umjinja ukuba ke baye estation samaphoyisa ke bayovula ke amacala ukuze ke kwenziwe ubulungiswa ke kubona bafuthu sizibeka lapho ke ezanamhlanje kodwa ke uma ke ufisa nawe ukuphawula ngalolu daba sicela uphawule la ku comment section ngezansi ungakhohlwa ke futhi ukulike uphinde usubscribe kuyona ke channel siphinde sicela futhi usifollow lapha ke ku page lethu ke ku Facebook @chef the Soul TV News danko